Menteri Sorkar ketenat kekot kakya uba AL hek hagasni balang jong katayo ulong balada ke Sorkar ke bu ya kecing perking ba emdai banyalum bungut hakijaka meneblai ne hakijaka baya kenduk lang dai bandan ru kecing perking buat hakijaka yalap election banyada na kecing sapriang kecing pang COVID-19. Habayakiran beginong patai kubor ba AL hek ulong ba kejingpang COVID-19 kadang de kejingpang ke bampat kut satya habagentu gipat ba bakin long gipat dekar bat ban pikir bhaila dia ban lat nak kejingpang. Menteri ulakran yakani habakeli halor kejingpan kere jong ke Sorkar ki kendon bante alakam me kejingpang habapai election jong Garo Hills Autonomous District Council ke Banlong haka khat arterik mentau yayong. Katkum kejing ong jong u ki kendon banedai ka klam kadai ban perking bha hakani ki election kamtam hakapor barang yat kejing elap election bat kejing perking kadai banlong kumjo kumba perking ki kejing ilum briu haki jaka mane ni kejing elang pat ba. Ulong bagi sangsan pertai giri ban sngoto ekani habaki yat yalap election om banele hakaban pen i kejing bon pat. Halor kejing keli lak Sorkar kelalong ka belapen kre la deja baka klam COVID-19 ka sapriang biang hakasian baar. Menteri ketenat kakoi kakya ulong baka Sorkar jela kelas sedang ya kejing pen kre nadu ke sedang hi. Berula kerpat ipat ba nong syok snong ke jela bagi di banlong ki ba adekar banyadai la dia nak ne kejing pang. Uba AL hek ulong bagi pat ba ke di ban bot perkeng bah bat om ban cubut teneng ye kejing betha. Banyadai la dia kamtam badang hek digisni. Arpungut ki kena skul natura kelayo e kejing pang COVID-19 bat kalong ke badan kam banlong ki ba pikir hadu kata-kata. Di keditan menjengkel pat pudi gipai ba nong syok stong juga stil megalaya ke jui makiru kini ban nong lupa gi ba adkar agar kom ban yadai ledi na kini ka COVID-19 di lada gipai ba kimda yada dalade ledi kinong fit up itang ke Sorkar le tang health department benong ban yada ngila tang ban ai tang ki ban le test ban ai ki vaksin ter re ke badan kam hi kini jingpang kadi kumdo ban maintain ya ka protokol. Pada adkar ialah ka jigim kadang benumlong pathar than kadang bau ni kucang jengpak menumla bansu sapriang gumar. Menteri ulapente baka Sorkar jela keladak ban penjelan sasisna meka kontrak bat ka GVK EMRI ban peniat jaga emergency services haga jela. Uba AL hek ulong baka Sorkar kampat syem meka nuku karai ban peniat hino jaga emergency services bat kat ba kampat syem meka rai ban peniat hi ne ban IT syawaipat. Kumta kejing terikam jong ke GVK EMRI kandang beteng kenang baka kam ka nam duko ne ka kut no shteng. Aban simti de ladi gomen ka pat sim ka nuku karai. Tikat ban pat sim ka rai larang impat la ban sim de ladi la ne ban ai syawaipat tiga dap ya kejing terikam jong ka GVK kadang beteng. Larang impat yo ban ai syawai pade larang impat khot biang daga condition bertemai tiga ni haban sya ban beteng. Iman mungim ko apa kam kan ko ni kan kut no steng lenti ke ini ka liang jong ka Sorkar la syong ka meeting la bun si ti kamdi ka besuk bakan ngi benda la bun bahagi kam pinpai wa ka central government ki kamru ki la outsource be benda ti menta hi badong ban pe tang ya ka MECL ru dak ba pedia hi ka Sorkar ka long ka ba ban yu te dak ba outsourcing ni kermen menwarra ya kejing bentoy dan bentang kejing syakri ki pai ba tina kalian juga Sorkar gal adon kejing kren tambah ka rai ngi pat syum menle om Hakabedai ba kejing keno baka National Health Mission kalathang ya kidawai ki bam terikam syo kabalakot ki klur tengka hasil ke gre PHC kabadan harilom garo kabalong kum kejing pelan ai ka pisau pat ba. Nagaliang Menteri ketenat kokot kakya ulong baka Sorkar kan satung yak inquiry committee kebanti benia ban lap kejing sisa halor kene kejing keno persya ka National Health Mission. Ulong bala datang kinu gidawai ki bam terikam syo dai bandio jing bitshwan ke Sorkar kamtam hadian baka company keladat banwanra gidawai dasyen ki batemai. Tina kalian ngajungi habang ngilap kalong kum kita ki ban bread no gidawai ki expiry gidawai hinrei dan badai fi ngakat ko ngajing sutu jonga yakini ki supplier dawai mencuar lu adon ngajing jam tu kila replace no dagwe dawai ta kadon ti menta pade boleh baki destroy dawai kempat da le gla destroy da jing tip jong office lu kam tip henry shoy kata gla dai ban ong shoy ga di ga depot DHS office kan patip sengi government bat mengingi la ban ong pade ba kidi ya kitu ki supply sebeda supply kita dawai ki balalun ke almost to the expiry date ki bade ban replacement no kata ga glale kata bencuaru boleh ga replacement
Kami kata tingin nempat tip lada donlang memang perbatang dawai. Lada kat principal secretary donlang batang ke dawai tiar kemudian ulah tip lut ke sarkar ke tip kata. Habong but set up no ya committee immediately. Namar bangin di banwara ya ke fact finding whatever it is has happened, the truth should be prevailed.